U ovom tutorijalu objasnit ću vam kako kreiramo model testa XY. Kada uđete na staging sa vašeg admin naloga, u opciji testovi biramo opciju testovi XY. Ovaj test je donekle najkompleksniji za kreiranje, zato sam ja malo uprostila i podelila u 3 grupe. Ovde vidimo 4 tipa, ali oni se donekle podudaraju, što ćete kasnije shvatiti. Dakle, ja sam podelila ovaj model u 3 grupe. Prvu sam nazvala prevuci i to je ovaj tip zadatka. Dakle, da određene elemente koji se nalaze sa strane prevučete na odgovarajuće mesto. Drugi tip sam nazvala označi. Dakle, da određeni objekat ili određenu sliku koja se pojavljuje označite kao tačnu ili netačnu. Ovo je jednostavniji primjer, ovo je malo komplikovaniji, ali suštinski ne razlikuju se. I kao treći tip sam stavila upiši. Dakle, imamo ove zadatke u kojima, ovo je malo kompleksniji, pokazat ću vam jednostavniji prvo. Ovaj model, dakle, suština ovog modela je da u određeno naglašeno prazno polje upišete broj, slovo ili reč, nekad čak i rečenicu. Ovo je kompleksniji, ali suština je ista, dakle, samo ima više praznih polja. Sada ćemo preći na kreiranje svaki od ova 3 tipa kako biste bolje razumeli. Prvo ćemo kreirati ovu opciju prevuci. Kreirat ćemo ovaj zadatak. Dakle, idemo na admina. Ja sam ovdje stavila sve elemente koji su vam potrebni za kreiranje ovog zadatka, ali njih ćete svakako dobiti u folderu na G Drive-u do koga ćete dobiti direktan link. Krećemo sa kreiranjem, ja sam ovdje stavila nalog zadatka, kopirat ću ga i krećemo odavde. Bez znakova interpunkcije u nazivu testa. Moramo da provjerimo u kojoj se tačno oblasti nalazi, u kojoj knjizi, u kojoj oblasti se nalazi ovaj zadatak. Dakle, oblast je čovek stvara, svet oko nas, drugi razred. Pronađemo u listi. Nađemo čovek stvara, pogledamo koja je to tačno strana. Naziv ove lekcije je svojstve materijala, strana je 39. Kasnije ću vam objasniti ovu opciju. Za sad neko samo ostane ta. Iz foldera na G Drive-u koji ćete vi dobiti, potrebno je naravno preuzeti na svoj računar sve ove elemente. Između ostalog i pozadinsku sliku. Pozadinska slika u ovom zadatku je ova bela pozadina sa ovom kućicom, a svi pokretni elementi se naknadno ubacuju. Dakle, ubacimo ovu pozadinsku sliku u određenu knjigu kojoj zadatak pripada, to je Svet oko nas. Nađemo Svet oko nas, dakle prvo predmet, razred, ovo je drugi razred. I nađemo ovu oblast, to je čovek stvara. Biramo opciju Upload. Biramo ovu pozadinsku sliku. Izaberemo je, on se pojavi ovde.
Zatim biramo za početak ovu prvu, dakle vidimo da je to model prevlačenja. Boju biramo prvu, u opciji zvuk biramo zvuk bez intra, u pitanju opet kopiramo nalog. I to je sve što treba uraditi u ovom koraku. Kada smo sve ovo popunili, biramo opciju napravi. I zadatak nam se pojavljuje na kraju. Biramo opciju, možemo izabrati opciju preview kako bismo vidjeli kako zadatak izgleda. Ali sada moramo ubaciti ove dodatne elemente koji se prevlače. Zato biramo opciju izmeni odgovore. I sada krećemo sa ubacivanjem ovih elemenata. Pogledat ću još jednom kako izgleda zadatak. Dakle, ovo je početni izgled i krećemo da kreiramo. U tip odgovora biramo slika. Početni x, kliknemo u ovo početno polje, zatim kliknemo ovdje kako bismo označili i tako dobijemo poziciju gdje će se ovaj element nalaziti. U poziciji x stavimo proizvoljno 10 i 10. Označimo kao tačan odgovor jer će ovo biti tačan odgovor. I biramo opciju, to jest biramo element koji ćemo prvo ubaciti, to je platno. Otvorimo ga i sačuvamo. Dobili smo platno i sada moramo ponovo označiti ako želimo da ga promenimo. Uvijek možemo naknadno menjati. Ja ću malo ovu početnu poziciju pomeriti u desno, malo spustiti evo dole i kada smo zadovoljni uvijek biramo opciju sačuvaj. I idemo dalje. Sada ćemo kreirati drugi element, to jest početnu poziciju drugog elementa. Sada smo kreirali početnu poziciju na kojoj će se ovi elementi nalaziti. Ono što je sad potrebno uraditi jeste da odredimo krajnju poziciju, to jest gdje će se ovi elementi nalaziti kada ih na pravilan način prevučemo. To radimo ovako, ponovo označimo svaki od njih, označimo platno i u ovoj poziciji gdje smo proizvoljno stavili 10-10 moramo da menjamo da bismo ovo doveli na pravo mesto. Nekada su nam ovi elementi manji nego što treba da budu, kao što je slučaj ovdje, tako da moramo da im podesimo širinu i dužinu. Proizvoljno ovako pomeramo. I ovdje vidimo da nam malo fali, stavit ćemo ovako. I kada smo zadovoljni ovim položajem, krajnjim položajem, biramo opciju sačuvaj. I platno nam se vrati u svoj početni položaj. Vidite da smo morali malo da povećamo ovaj element kako bi on stajao na krajnjoj poziciji, kako bi stajao u ovom polju. To radimo i sa drugim elementom. Kada smo zadovoljni ovim početnim pozicijama, uvijek možemo provjeriti ovdje tako što kliknemo početna i ovdje kliknemo i vidimo krajnju poziciju gdje će se naći u zadatku. Kada smo sve to kreirali, sada kada smo to uradili možemo preći na digitalni udžbenik kako bismo kreirali zadatak, obavezno osvežimo stranu. Biramo opciju Section Tag Test, odredimo poziciju, biramo uvijek posljednji, pošto je to najnoviji test koji smo kreirali, biramo opciju sačuvaj, osvežimo stranu. I test je kreiran.
možemo prevlačiti. I to je to što se tiče ovog testa. Ono što je sada bitno još reći kod ove vrste testa jeste da, kao što ste primijetili, za ovu vrstu testa postoje ove tanke trake i postoje ove bele trake. Da bismo, na primjer, na ovaj nećemo staviti belu traku jer je bela pozadina pa onda to ne bi išlo, ali ja ću vam sad pokazati recimo na ovom primjeru. Ja ću vam pokazati na ovom primjeru kako menjate da bude bela traka. Idemo na opciju izmeni. Biram opciju ovdje promijeni. I za opciju da bude bijela traka biramo ovaj model. Ovaj model će biti bijela traka i za prevuci i za upiši. Dakle, promenimo. Obavezno sačuvamo. Kada se vratimo ovdje, obavezno osvežimo stranu. I sada je ovdje bela traka. Sada ćemo pokazati kako se kreira drugi tip XY testa koji sam ja nazvala označi. To je ovaj test i ovaj test. Ja sam izabrala jedan zadatak koji je donekle malo komplikovaniji. Dakle, ovaj test se sastoji ponovo iz pozadine, to jest ove devojčice i ove bele pozadine gdje moramo da dodamo ove elemente koji mogu da se označe. Dobit ćete folder do G Drive gdje se nalaze svi ovi elementi koje treba preuzeti na svoj računar. I krećemo sa kreiranjem. Ja sam ovdje napisala nalog, označi opremu koja je Miri potrebna na časovima baleta. Stavljamo u naziv testa bez znaka interpunkcije. Izbor lekcije, dakle gledamo koja je to knjiga, to je Svet oko nas i koja je oblast, drugi ja i strana je 15. Nalazimo na listi Svet oko nas, drugi ja. Strana 15. Ovu opciju ću vam kasnije detaljnije objasniti. Za sada neka ostane check mark, ali ova opcija je bitna kod ovog testa. Na File Manageru biramo opciju Izaberi pozadinsku sliku, biramo prvo predmet, Svet oko nas, drugi razred, oblast je drugi ja i dodajemo ovu sliku koju smo prethodno preuzeli na računar sa G Drive-a. Zatim biramo stil, stil ćemo staviti ovaj, drugi. Vidimo da je to tip označi. Boju biramo prvu, biramo zvuk bez intra u opciji zvuk. U pitanju kopiramo nalog. I kada smo sve to stavili, biramo opciju napravi. Se spustimo na kraj. Biramo opciju izmeni odgovore i krećemo da ubacujemo zadatak kako će finalno izgledati. Dakle, prvo ubacujemo redom elemente, evo prvo ćemo ubaciti ove baletske cipele. Sa strane biramo tip odgovora slika, kliknemo na ovaj ovdje kvadratić da bismo odabrali poziciju. Da beremo poziciju, biramo kao tačan odgovor jer su baletske cipele zapravo tačan odgovor. Smo ubacili, biramo opciju sačuvaj
i one se pojave ovde. Zatim idemo sledeći element, to je ova loptica za badminton koja nije tačan odgovor, znači sada kreiramo netačan odgovor. Opet biramo slika, ne označavamo ovo pošto nije tačan odgovor. Ukoliko želimo malo da promenimo poziciju, kao ja ovde, ponovo označimo obavezno ovo. I evo, ja ću malo spustiti dole. Biramo opciju sačuvaj, kreiramo novi. Proizvoljno stavimo ovde. Ubacimo baletsku haljinu. Sada stavimo kao tačan odgovor. Izaberemo file. Opet pomeramo položaj da bi nam izgledalo lepše raspoređeno. I tako svaki od elemenata. Kada smo ubacili sve elemente, vraćamo se na digitalni udžbenik. Obavezno osvežimo stranu kako bismo ubacili zadatak. U opciji toggle biramo section. U opciji toggle biramo section tag test, označimo poziciju, izaberemo test. Biramo opciju sačuvaj, ponovo osvežimo stranu. I test je kreiran. Kada označimo svaki od ovih elemenata, ovo će se pojaviti i ono što sam vam rekla da ću vam objasniti je čemu služi opcija check mark, a čemu border. Idemo na opciju izmeni. I ako u ovom zadatku izmenimo ovu opciju tip tačnih netačnih na border, sačuvamo. Kada označavamo svaki od ovih elemenata, pojavit će se ova vrsta bordera. Ovde nam to ne odgovara jer ne izgleda lepo, ali na nekim drugim modelima kao što je recimo ovaj koristimo border koji onda uokviri sliku i pokaže koja je tačna, koja je netačna zelenom i crvenom bojom. I još jednu stvar je ovdje bitno napomenuti za ovaj tip zadatka, dakle kao što smo malo privideli, u zadatku koji smo kreirali imamo krajnju traku koja se nalazi kod naloga za pitanje. Ako želimo ovu belu traku, biramo opciju izmeni i zadatak koji smo već kreirali, ako smo ga kreirali kao ovaj model, možemo prebaciti u ovaj model kao što se ovde nalazi ili možemo odmah kreirati umjesto da izaberemo ovaj model, izabrat ćemo ovaj, a ukoliko po dizajnu stoji bela traka. I to izgleda ovako.